بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ناوي من محمد صالح جگند باشنيقي قضاء سيلواني فارقيني باغلي ديار بكر اوجي قضاء ديار بكر ده سال 1954 از باشنيقي هاتمه دنياي مده کیلوی داره پچوگی ما درباس بو ما ایلکو قل خواند ما ایلکو قل قداند و چاخه تابی öğretmen okulu hebun. Öğretmeni mecbu ku jimin razı bu hem ahlakan hem ders eğitim. Jimin razı bu xwest ku min bibe öğretmen okulu li Erganiye çağı hebu. Bir de be imtihan u be sınav bun. Fakat Xweda Celle Celaluhu usa به من خوش کربو در کتنا فقیتیه به من خوش کربو من طلبه وی استکاوی نانی جی از چون فقیتیه گند حسین هبو لکلا کام نیزه مبو دورا ساعت و 20 دقیقه دوره مبو مچول و دره سیده ملا محمد شریف خدا عمره کی درجه صحت لی انشاءالله بده که حالا جی الحیاته تابی ارتخ به درس را نکاره قوتها وی نمساعده وجود اینا مساعدش درس داینه را فقط تشتی کجیت خواستن او خو مسئول دزانه دوان قونیا دا هیجی دخوازه که اسلامی هنکی شیرت هنکی وصیت هنکی رینی شاندان بده پیشی خلقی و حتی الحمدلله تشتی که وصبو گرچه امین دسونه دا بعثوی بکن فقط قول ترکبا کد بین آنتی پارانتز دبیجن دائما فقيه ويد هشي دابون عجب أخلاق فقيه علمي يندن ديني يندن معاشرة وانا دناوة هفودودا هوالتيا وانو و إنسان كتين جماعته جيرانتيا وانا بگنديارا چوا درباست به دائما هشش سيدا لسر فقيه حتى حكاية كي دقو سيدا كي أمناوي نبجن شي رحمة خدا رحمة خدا لمريه متبا والويكجي دگو جمرا گو ملا محمد شریف اف چما فقيه تميزد كم و فقيه خميزد كم فقيه من راد بن تف اخلاقي وان غير اسلامي تشتك لائق علمي عالما نابه وان حركته دا بولون مشتبن فقط از ميزد كم فقيه تجي تفو كتو زيدار سر وان ناسك نيجي از دنيرم فقيه دائما جدين را جه اخلاق را جه سایغی و حرمت را پر دویارلینه یعنی دائما شیارن تابی که اویا درسه که بسکوتی در باسته به یعنی درسا الفت و انسیت و هوگریا به هفرا که اخلاق مرد یانسمیشه هفو دود که اخلاق سیده بوی هوا بو سیده غایت لسر دین لسر عبادات لسر اخلاق حساس بو تجار كو امد بيجن انا حال حاضر هر كس دبيرا مدايه فقط امد دبيرا خداننا اجا اي سيدا نوصابو سيدا دايما او دبيرا خدا بو يعني دقو از چوا عجبا از بو مع عبدكي كو خدا جي راضيه عجبا من يانشيكي كر قرشي خدا دينا تشتكي كنا مناسبه عجبا جمت چيبوش فقيه چيبو چي نبو دائما دبيرا بيدابو امور سر زمان خواندنامه ilk خواندنامن دست پیکرنامن لحسین ابو خدا جوان تبا راضی و انشاءالله جنان بون رنجبر بون دچون رنجبری خلقی دکرن اداره خو معیشت خو برنجبری درباست کرن دانیان او تشتی که elde دکرن دسندن لقارشیل خبات و خدمت خو دانیان سوارک به کیف استیارک به فقیه دادن خارب اوا آلگی کی هبو دگو او آوا که جلی فقیه تدا بین شوشتن او آو دبه تفاندوخ جبو نار آگر جهنمه را بوی دشنجه بون بوی بیلینچه بون بوی زانبونه بون بوی عشقه بوی هیجان خدمتش فقیرات کرن جلی فقیه سوارک روز ایوار اینا دهاتن که کت سره تعطیله
ما کجلی خود دگش بکرانا صبی گندی کدهاتن درس قرآن لجام مدگرتن لسر جلی ما بهفت کتن یعنی هر یکی دخواستن کجلی ما او به ماله چونکی دزانه بو ببرنا جلا ماله کیفه ای بینه دیو باوی خو یعنی ای ببه کیفش دیو باوی ویرا که دیو باوی وی اجرا بیجن آفرین تاوی قنجی بمکر لسر جلی فقیه بهفت کتن اف قاسکو باشو تاین آخو تشتی کن ند خارن یعنی ند دانمه تشتی که ای بدانامه بلکی بسالاجی بدستی و نکتانا سوارک بکیف بعشق بباوری ددان فقیه دگوتن چونکی د خدمتا فقیه دا تشتی که بی خرج کرن گرچکتن جی دینن جی اصایه تشتی که خیره دا بین خرج کرن مصرف کرن سؤال انسان جوی مال جوی پره جوی ملک نای کرن اوان جی بوی دشنجه رادبون لفقیه خرج کرن دچون دخبتیان جنانید کرن شوانید کرن رنج برید کرن حقی خوی کدساندن دانیان لفقیه خرج کرن الحمدلله خدا جوان راضی به انشاءالله یعنی اوان اختیارا آنها تی بیرا من یعنی انزانم حقی وان از چوا ایفا بکم تابی که ای بینا من تاویانه سرکی لوی درباس بو پاشه امچون سیرت تلوی جم سیده ملا برهان خدا صحت کی سلامتی کی بده که انشاءالله هیجی الحیاته و مشغول بتدریسات و درس داینه سرکی املوی من پاشه ام هاتن جم سیده شیخ سید رحمه خدا لمریه حاضره بلوی بجی اوجی چو رحمه خدا سیده لرمه سیده کی عاشق درسا بو یعنی وقتا دهاتن سر درسه دوی تیپه دا چوا انسانه که دکتن گووندا خود لرزاندن پری که وی گووندیه شخورا زوق دزانه بون عاشقی وی گووندیه بون وقتا دکتن گوونده چوا هر طرفی وی دلرزیا سیده شیخ سید رحمه خدا لیبه انشاءالله وقتا که دهاتن سر درسه دجی خدا تباتی ندات لیکی پریکو عشق لشوق لدرس دگوتنج فقیارا درساوی پر زوخ لیبو هیجی وقتا کتی بیرا مرد عجبا او عشق و شوق چوا که مهون داکر سراکی جی املوی درباس بون پاشه هم چون عسکریه امج عسکریه هاتن ام دیسا درکتن فقیتیه ام چون خانه که جم سیده ملا محمد نور مرحوم او جی چو رحمه خدا 3 سال بره او جی پر عالم بو پر ذکی بو و اخلاقی وی حوالتی معاشرت جی پر خوش بو جی درسارا پر حاکم بو سرکی ام لجم ویمان خدا رحمه خدا که انشاءالله یعنی خواندنا ما به وی هوای درباس بو فقیتی جبو إلى تشم وی چاقه تنبون و قول ترکاوا özendirici durum tünebun yani mesela alem tevd qalib kitabı yani hale insana cile ser insana arabe bine insana meskene ku insan teda dimine اوانا جبو hemen tev yekbun جبو ku yekbun حياته مرف وأهوالي مرف وقتا كيك به ولو اضطراب بجي كلمة كرمانجي هي دبي مرنا بهيلي را دعوته يعني وقتا كو هركس بمره مرنا مرف بر جران نايل مرف يعني وقتا هركس نخوش بينا مرف به وقتا هركس برچي بينا مرف به وقتا كو هركس تعزية بينا مرف به اوان حال مرف كو باضطراب لمرف بر تأثير ناكن چونکی حوالی مرد به تسلیج آمرو راجی فقط وقتا که عالم تفد خوشیه دابه تفد راحتیه دابه و تفد امکان زیده دابن مساعد معلزمه وان هبن و ای مرف قطبن تنبن تابی که تنبون وی چاخه مرف زیده تأثیر دکن ایجاوی چاخه یعنی تو بچه مدرسه حسین آجی نانو میرو ماستو دو بو بلغرو شوربه بو
تو بیچه مدرسه رشکی جی خارن و خارن عینی بو تو بیچه آسرت جی خارن و خارن عینی بو حتی دهات وقتا کم پرچکی نان و حبکی پیواز اگر کم بدیتا جمرا بینا که او رو عید بو یعنی وقتا اکسترا دانها دروای خارن دا خدا سلامتی بده انشالله حوال کی من خوندنه هبو کره سیدا بو نها دروای دیاربکر معیشتا خود ماشینه جبو جمرا جارنا پیرکا سیدا رحمه خدا لیبه پر پیرکی که برحم بو بشفقت بو مرحمتای پر بو سیدا جی تابی اوجی مساعد بو یعنی مردیاوی جامریاوی پر بو مطلقا روجا ایوارا اینا و یاخد روجا اینا جمرا بالغره کشید کرم دا او لذتا که مجوی بالغره هل دانیان بینا که انسان ایروین وقتا دچن ان لکس لوقانتا yemek xana û en xarinê xweş ku dixwin çiqas lezzet jêheltînin di roja êvara înê ve yaxud roja înê de eger ku me bilxurekî bi wî hewayê pîvaz li ber me bixwarane ew roj me re eîd bû kurê sêda di dervayê wexta nan da wexta xarinê da ku zêde birçîbûn çê dibû tabî carna nan qîma me nedkirin birçîbûn çê dibû kurê sêda diçû ji malê hinkî nan û پیواز کی دو پیواز دکر جیبا خود دانیان وان انسانی که جوان خوش بو حوالتیا وان دخواستن دبر بدزید دان وان جارنا ایجا وقتا که موی پیواز دخار بینا که قایده کد بیجن باقلوا ایروین یعنی بله ایجا و پرسی که یعنی عجبا امکانی وی خوشی وی چاخی و ایروین لهف ناینی قیاس کرن چونکی مگویا هر کس به عین حالی بو یعنی بعين إمكاني بو جبروي كماسي وزيدبون خيانت كرن فقط إيرو مزدكي فقيد بي أزدشن مدرسة فلان سيداي چما چونكي لوي داري هفته روجاكي گوشت هي örnek يعني هفته روجاكي زيافت هي نا ولا مدرسة فلان جي لوي داري افندم ده هفته ده پازه دا روشكي گوشت هي فلان بوي اوه چما چونكي إيرو آلت و معلزمه ایصال و iletişim و ulaşımı زیده بونه yani دنبا ساعت دا مرد به خبردار جحال فقیه که ایرو لوانه و لارزرومه و لماردینه و لسیواسه مرد خبردار جحال هفته به عجبا لجمع چه هیه خارنی چه هیه پی خارنی چه هیه امکانه و چنه جیه و چوایه قالو فرلینه یا خود کلاسیکن یعنی شکل برینه به فقیریه بری او تشتنه مدرسة سواسي ومدرسة قيسرية وآواني وماردين عين الشكل جبروي مرب غيبتات ندكرن يعني ما ندخست كوام ام ويشاغل التحصيل ديغاريان كيجا السيدة علمي وي چقاسة دا علمي دا درجة وي چقاسة ودا انلاتم وإفادة دا يعني إقناع فقي وطالب دا قابليته وي چوايا چقاسة فقي ويشاغل فيا ديغاريان مذاکره و تحصیل کیجا مدرسه ده زیده ایجا وی چاغه فقی لمدرسه تحصیل دیگریان مدرسه تحصیل جی قاعده اکونومیا ایروین عرض و طلب چوا دنگه گردنه بوانده هبه وقتا عرض زیده به طلب کم به ارزان ده به وقتا که طلب پر به و عرض کم به بهاد به ایجا وی چاغه جی که تحصیل زیده بو تحصيل فقيه وديسيبلينا نوا فقيه قداري كرنا سيدا الفقيه وعلم سيدا وقابليته يتنكا إفادة كرنا درسيج فقيرة أفيا أكيجا جيد ده زيادة تربنا طلبة فقيه تبدون طالبة ويدري بربوي جيت شو إبوار كي بفي هوا يعني تحصيل ما مدرسة بفي هوا درباس بو جا گنجیتی بو مگویا امکان ندبو اگر که انباتنا ایزنه مهی جار کی دو ماه جار کی سه ماه جار کی انباتنا ماله که بپره او روژین یعنی که هزار کی جیبا خدا مبدی تا ام بیچانا مدرسه زنگین مدرسه ام بون پرتو نبو به زکات و صدقه گندیا خدا جوان راضی به انشالله امیرو من ندارن جوان را خدا زانه از اوا دشنمیش دبم
يعني لوی دری وای ام خبردان کی دکن اگر که هنگی برای ما مسلمان جوی خبردان ما شیرت کیش خواه قبول بکه او örnek بیجم yani numune بیجم حاجی سلیمان مده لگند حسینا که 30 سال بری رحمت کریه جه صدق نبو حاجی محمد شریف هدو حاجی محمد امین هدو حاجی محمد شریف سمو خدا رحمه خلطبا که از ایرو الوقت چه خبر دم لدفتر آوان işlenmişti be. چما؟ چونکی او بون yardımcı خواندن آمرا هم بون yardımcı آلیکار سیداتیا سیدارا هم بون آلیکار خواندن آمرا به تاینه خو به شوشتنا جله خو به دونه چرا مدرسه ما و به آب و نان ما مشغول بون به جیو نوینه ما خدا جوان رازی به از لورا ایرو چه خبر بدم تبو که 30 سال بره رحمت کریه جی دنیای چیه جی بلکه از نیم هشه تورنوی اولادوی تورنوی جی فقط خدا جل جلاله تشتكي هنداناك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ذره قدر ذره که مخمول بر روژه یعنی وقتا روژ ده اندر تریجن روژه ده اندر یا خود کرموری سورکه بچوچک فقط ان خوش اوه که او مخموله که وقتا روژ ده پنجره را ده اندر لبر قارشی تریجن روژه اوه هنکی تشت لهوا و چشمیش دبن ان خوشتر اوه که اوه چونکی تزر تو گرانی کی جوان را تنه کرموری را بلکی گرانی کی هبه جوی را گرانی تنه یعنی دوی ifade دا او daha مبلغ daha خوشتره یعنی قاسی گرانی اوی که گرانی اوی قطنه گرانی کی قاسی گرانی اوی جی کرنه مرف ها خیر دبه ها شر دبه اگر که هبه خدا هنده ناکه دروجا قیامت دا ورد دست مرف و مروه بوی امیثلنمیش ببه کیفا مروه وره بلکی ببه سبب خلاصیا هنکی تشتا چونکی سویکی و گرانی گوره احتیاج انماوی هیه دبه که پر سویک بجی فقط پر احتیاج پیه بیه او سویکیاوی گوره احتیاج تی قیمت کرن و دیرلندرمیش کرن که مزد که هم بیجن دگر ما هاوین دا میرک تیره که اگر تاسکی آفتونه به هره هیلاکه فتسانه هره قیمت تاس آویج ایرو ام بیجن پتکی به 500 قرش 5 قرشیه جرا بدل تمام حیاتویه حال بکی 5 قرش چما چونکی احتیاج به آویه هیه تو تمام خارن خوش لوخانتا و یمک خاناجی توب بکی زیافت آغا و زنگین و بگاجی توب بکی دینی بره او دبه آف چاوی نلوی خارنا خوشه قرطا آویه چونکی احتیاجی به آویه آیجا د قیامت داجی دروجا که امی بخوازن که د ناوا مو گناه دا بینا دوری و مسافه ناوا مشرق و مغرب بکه و ناوا مو و گناه ما و امی الخیرا بگرن بلکه به سبب خلاصیا ما ادوی روژه دا خدا جل جلاله قاس گرانیا وی مخمور جی خیر مرد اگر که هبو بن خدا جل جلاله دجی کی دانای لته دیگر دست مرد آیجا اوان اختیار و وان گندی میک بخبات و خدمت و رنجبری آخو شوانی و گاوانی آخو دکرن دانین سورک به کیف دکرن تاین ما دکرن فراق ما مپی معیشت آخوی مدرسه دمشاندن دبون یاردمجی و آلیکار جبو تحصیل و خواندنا ما علمی را ایرو از چه بکم او ارتاخی منن فقط او ارتاخی آوانجی نکو خیر من ایتشکی کم ببه خدا جل جلاله جبو جواد کریمه او تشتی که قاس دایه من بیکم کرناوی او قاسی ویجی ددوی بیکم کرناج ایمن یعنی ای وقتا کج ایمن کم نبه تخوازی برای دنیای بدهک daha ازی بخوازم یعنی فقط وقتا جه ایمن کم ببانه بلکی چاوی من لوی باناجی خدا جمع جوان تف رازی به انشاءالله کبون آلیکار و مخوان
والله تجربة دبي تجربة علمكي دنيا يعني نا علمي ياسكرني نا علمي سعكرني يعني علمكي بامباشقي كتبينشن المجرب لا يجرب مجرب ناي تجربة كرن جاردن ناي تجربة كرن چونكي جاركي بس يعني جاركي پشتی که هات تجربه کردن جارا دو را احتیاج نایل ده ده توصیه اسلام داجی و امرهم شورا بینهم که بعثا مسلمان بعثا اهل ایمان مؤمنات که خدا جل جلاله دبی درمو مشغله وان مشکلات وان صورن وان موضوع و قونیه جبو استشاره را يعني مسألة كي وقتا تي بيش شعبي وان كذا نافا ريا وان كنت دا جبوك محير نمينة و زرار در نكذا بيشمان نبل كرني خو خدا جل جلاله باب التجربة جرا ذاكرية أوجي استشارة حتى وشاورهم في الأمر خدا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابية خو الدروم خدا بالصحابية خو استشارة بك يعني نيجي مثلا سفر دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخوازت تبي صحابية خو لسر ميرجا كي بسكنن استراحة بكن صحابي دي برسن بين يا رسول الله عجبا اف توصيات اف امر تيكو امل فيدري قناقلان مش ببن امل فراك دينن اف يا وحي ياخد آتي يعني قوتنا تي يعني تو هما هاتا برتو تقو دبي ناخر نوحي بيش تيكو نوحي يا رسول الله دبي في جي جبوين يتاكو امدتشن في جي جويرا نمساعدة جويرا بكار ناي ام جفرا راكن ام فلان جي دينن رسول الله دبي تمام تبكو پیغمبر خدا بيه صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني وقتها كو الجلية بالدين بانا الجلية بحلال وحرام بانا حكم بانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجار شكيسي خو خبر ندا مطلقة خدا جل جلاله ريبري جراد كرن حضرت جبرائيل دشياندن بوحيه بإلهامه بآبت نقل بيد دا قولن يعني إجا تجربة استشارة أفه يعني ام نهدي حب وقتا تاني آراكي ام جحياتا خود تشتكي دبيجن هر يك جحياتا خود تشتكي دبيجن ام دي حب هاتبن آراكي ام دبن 20 جو ام دبن 20 شعف ام دبن 20 قلب يعني وكا يك إنسانكي شخص معنوي خويه إمكانه 10 مروايه يعني بالشعب 10 مروا المسألة دنيرة بعقل 10 مروا فكرة وقتا كو تاني آراكي الاستشارات كر إجا تجربة حياته خو طبي طرف حياته برن طرفي تعليم وتعلمه ايتيمه هي طرفي خدمته وإيشو صنعته اي دنيا هي طرفي معاشرته هي اجتماعي يعني كو امي بتشاوا دا آراكي دا بهفرة بجي بمشي حياتي هر طرفي دا مطلقا إنسانك أو صورنا بيتا بيش شعبي ما بيتا بيشيا ما بكبه نوا ريا ما مطلقا بنزري وي مسألة دي نوا جماعتك معرف وان استشارة ودكو وتجربة وان دا برسة دي نوا وان دا ايك وي مسألة بالفعل ياشاميش كريه درباس كريه ايه هبه يعني اگر که شكل درباس كريه مظفر ميسر شكل ده درباس كربه جمر را دبي من بفي هواي درباس كر هاتا بيشيا من بفي هواي في مشكلة هني أطلت مشكل أدخوازم تجي بفي هواي يكي دني دبي هاتا بيشيا مجي عيني بفي شكل أطلت مشكل يكي دني جي طرفي بي أولمسس دبي هاتا بيشيا من بيناوى نكر من بفي هواي كر من باشر مش نكر من زرار كر أفانا تفتيني آراكي معروف تف أليغو بيجنج دكا
ساغلم او كبيه سبب يعني او متود وشكل برنسيبا كوبي خلاصي تشيبيه مرف جنابا وان هلتينا ودمشينا مثلا ام بيجن örnek يعني تعليم وتعلمها صبيه خو يعني باوكي مسلمان ديكي مسلمان چوا صبيه خو بأميتوار بشكل كي ايجي سمره وفيكي هلنا بچه هواي بوان را معاشرت بك ايه سمره جهلنا فيكي جهلنا من لاخو يعني اولمسز حياة اخو از تجربه اخو بيجي از پر مثلا صبي سكن الا مگو هاوي از دخوازم گره نصابن من باسقي كر مگو گره تبفي هواي بي هواي بي اي وقتا باسقيت كي از ايرو كتمه فرقي وقتا مرف ليكي باسقي كر دري افقاي مرف تنكتك دري düşünce عقل شخصيتاوي مرف لي دگره كليتك artık ev de tırsak az çababikim az pey hoş bibim yani irada ve jdesi vite sandın irada xu daveje tercihi xu tev daveje sırf la amar bidinere amar acaba çabab min hoş be tabi vakta amin be sebe ku hata seviyeki artık jibin kudreta min güça min vakta xalas bu ica amar bine goy divar dıxe او ثابتیه خدا کو یاشامیش نکریه هی نو دست بی یاشانتیه ثابتیه خود که ایشه فقط امکان جیجه چون عمر جینا مساعده و چوره جینا او چوره ثابتیه نه چوره این کرنه نه هندن چوره یاشامیش کرنه هی هر کس یاشامیش که هندن او تعلیم و تعلم کد ثابتیه ده هلانی او ادب و اخلاق کد ثابتیه ده ببانا مال جرا او نبو مال جرا انا بو زوراكي هندن بو ترجيح تابي وقتها بو ترجيح نفس الشيطان جي بيرا خرط بون هندن نفس الشيطان جي مساعده ناكن اواكد داخوازيه باوي بيه او صبي هندن ويا شاميش بك اجا نفس الشيطان داخوازيه وانشنه اجا اوي بصبي الدنيا شات مشكله اف هيكو مربي اجا دعاء بك خدا جل جلاله دبا فضل و احسان كي بك بوي سبيره هدايتي بك نصيبي بي او صبي ديسا غالب دركبج نفس الشيطان خورا بلكي ريا اسلامي ريا اخلاق ريا ادبي ترجيح بك ريا مستقيم ترجيح بك وبشتا خو بدا نفس الشيطان وهوا وديغي خوي شهواني وديغي خوي كتبين لوامه جوان را يعني الاشترمن يعني sürekli kutbe تكيمي لقاشي خدا تسوجلي تشما كيماسي خو نابيني وكيماسي خو دزوز بك تمام بك فلان وي هو حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة كي مرفوعة دبي من استوى يوماه فهو مغبون كسك الدروجي بيناه هذبن او انسان زرار كره يعني زرار ضايع حتى دبي ومن كان آخر يوميه شرا فهو ملعون نعوذ بالله کسی که صون هر دو روزی ویجی اگر که خرابی و نخوشی و نباشی به نعوذ بالله لعنت خوده ایجا ام بیشن غضب خوده لیه yani وقتا که چونکه عاقبت önemliye مهمه yani gerek Müslüman daima پیش دهره دباشی دا پیش دهره yani چه دباشی دا پیش دهره لپیشیا انسان پشت بلوغ دره درتین yani ريكي مستقيم هي ريكي شي بحرج وزقزاقلي هي يعني ريا زقزاقلي ريا الشيطان نفسه طبي ريا الشيطانيه ودي انسان داجي جبوك النفس هي سركلي نفس انسان سوقي وان ري كش للشهوتاوي لنفساوي اي خوش ولا انسان دخوزه سوقي ويدربك السر الريضة أجركم عرفت ترجيحها فيا لينك ترجيحها ريا مستقيم لك يعني أخلاقي خوش أخلاقي رسول الله أخلاقي قرآني معاشرتها بإسلام را بمسلمان را أجركم عرفت خواه ترجيح لك سر الريضة بلكي مسافة متركي بي در بي شقات هاري تو آلي دني خرط بكي آلي نفس الشيطان تو خرط بكي چي زيده دبه چونكي ترسي هفن يعني قارشي هفن يك بمشرق دا يك بمغرب دا وقت تو آلی نفسي خرط بكي آلی مشرق ضعيف دمينه عندنا
يعني او قوته او علمته او فراسته بلكي امكان نادته که تلقاشي نفس الشيطان وري اوان سائقه تي که سوقته بكم ببال ريال خاربه او قابلیت تا قیمه وی نکه جبروی گرک دائما چه هم دبیجن ایمان گرک به عبادت به خورد کرن ایمان به عبادت به خورد کرن گره مرل میج بکه روجی بگره حسناتا بکه به انسان قنج را به انسان باش را به انسان که خدا بینن بیرا مرف دیتناوان مذکره بیر خستوخ خدایه یعنی تو شکل وان میزد کی خدا جل جلاله تی بیرا مرف گره مرف حوالتی وان بکه جبو چه جبو که او ایمان خورد ببه وقتا ایمان خورد بو باوریت تیا به خدا خورد بو او شیطان علیه اللعنت که تملی وی لسر آوه لسر جمده او شیطان لقارشی مغلوب دکه یعنی قارشی محکومه به قوته به قدرته فقط وقتا توی ایمانه اگر که به عبادت به قنجیه به خوشیه به باشیه به حسناتا وی ایمان قوت ندیه که انرژی ندیه که بسلمیش نکی او ضعیف به آلیدنه ایجای خورد ببه ای وقتا آلیدنه خورد بو توش دست چی sadece imandan iz kalıyor. İşte jberuy gerek yani mehani ser sabi de piçugiye da gerek merviş sabiye xura be heval. Ez nebum heval ez viye i'tiraf dikim min ufuk lwan girt min basqi kir fakat tavsiye min برای من مسلمان برای sabiye xura be heval. Biraz sabiye wi çekinmiş ne be ki suali xuje bike. Biraz sabiye wî karıbe jera bêje baba etçim qumarê dileyzim. Bira ew jî ji sabiye xwe ra zirarê qumarê bêje. Eger ku sabî wî nevêribe jêra bêje etçim qumarê û ew ê jî rêya zirarê yani zirarê qumarê ji sabiye xwe ra ku nebêje sabî çünkü jê tirse nabêje çekilmiş dibe ê bi dizî here qumarê. Îca biraz sabî karıbe jêra bêje baba etçim qumarê. Baba etçim nizanim çi dikim xerabî dikim. صحابي بيه هاتي حضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت يا رسول الله أتشم زنيتكم نعوذ بالله كاربيا ورا جريبري ليدري إسلامي را قايناقة إسلامي را كسنة يعني وحي جتابي الشخص بدا أم جيشتن وحيه هاتي جرا جسارته ويهبيه ondan sonra çekilmiş nebiye şerm nekriye hali hujra gotiye أتشم زنيه fakat Resulullah ne go lehni vi bavejin derva ve yahut lanet iltebe ve yahut gazab iltebe çavad çizin ya usa ne go kavera rune tamam raste daxwazi ki te heye ku zinya ver az zinya iştara anlatmış bikim çiye yani zirara zinya çiye jera anlatmış kir go ev ku teyari zinya bi kipera dibe xuşkaya kebe dibe diyaya kebe dibe qizaya kebe ایجاد اسلامی دا امپاتی هیه نفس و قیاس هیه حتی که ام تشتیش خورا ناخوازم گره مش برای خوراجی ناخوازم تشتی که امش خورا دخوازم کینگا مش برای خوراجی خواست ام هینا دبن خوی ایمانه خودی ایمانه کی کامل اویا اخلاق اسلامیه توصیه و شیرت اسلامی نه تدشي او بيركا تياري بيرا زنياي بكي دبك خشكايا كي ديايا كي قيزايا كي بكي تدخوازي بآترا بيكرن يا نا دبي نا يا رسول الله دبي اوجي ام حقق ناخوازه تشتي مرش خورا ناخوازه قال مر شكسي راجي ناخوازه راد باش حضور رسول الله يا رسول الله دبي اس بوشمانه بخواشي يعني افيا اف بوشماني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخوينا ويدا ود قلبي ويدا ود داماري ويدا دا tanıtmış kirin, da nas kirin yani. Zararı vi kire vekar roje u bi qalbi da nişandayın. Vakta le mezekir aman ez viyaş xura naxazım ez jibray xur Müslüman raj naxazım. O rabuç huzura Resulullah bi qalbeki paqiş bi bawariki sağlam ji huzura rabuç. Ama eğer ku çekilmiş bi bana nice insana biçana zinya u haber Resulullah cihetine. Ceza uygulanmış bu bana bu ömrü bana bıkat. Fakat belki neden malum jüvi sahabi ve alim ve gavs ve aktab rabun İro em be hayata wan be dersi wan be ahlaki wan ta'miru imara dünyayı İro belki be hayata wan toruna çebun.
ایجا ام سبیه خورا افقی وان وکن برا کاربه هر تشتی خوش مرا بیجن یعنی توصیه میا لگنجا نکو حاشا امش گنجا قنشترن زانهترن نه فقط جبو که مجوان پرتر دنیا دید عمر در باز کر تجربه حیات مشغله حیات مشکلات حیات را ام yüze بون ام karşılaşmış بون tavsiye من لگنجا genç هینا که تجربه نکریه که دبی هیشا لهوالا تیرال کندالا کلمه که کرمانجیه دبی هیشا لهوالا وکا تیرال کندالا ایجا میرکه گنج هله مسلمان گرد بوی بیلینج نبه یعنی هیشا لهوالا هیش خرازانه به آجی اویلوما که یکیش توصیه اسلامی اوه وقتا نخوش که هبه گره مرو عیاده وی نخوشه بکه هر سر بده که وی نخوشی آجیا که وی نخوشی جرات خانیه وی آجی پایلاشمیش بکی پیرا وی درد وی بار وی نخوشی لی سفک بکی لوما کدبه در بنخوش بکو معروف هر نگه کی بلن کرنه کی حسنات یازده و دانینه کی سیئه کی په سیل دبه جدفتره معروف او قصکو خیره یعنی توصیه معروفه لگنجا گنج ده پیشیه هر تشتی دا وكا رسول الله دبي صلى الله عليه وآله وسلم يك جوان حيش صنف دروجا قيامته دا كتو سيكي جغير سيا عرشا خدا كو إرادة دكاج إنسان كو جوان رازية جغير وي سيتنه يك سيكي عرش خدا هي ويك جوان صنف كو دبني سيا عرش خدا دا جي تي محافظة كرد دوي روجه دا او گنجه كو گنجيتيا خو دریا دین دا دریا اخلاق خوش دا دریا اسلام دا دریا راست دا گنجیتیا خو مشاند به عبادت دا او گنج دوی روژه دا دوی سیا عرش خدا دا گلگلنمش به و بسید به او گنج برا سری دا زانبه فایده که جوی حیاتا هانتنه اف حیاتا گنجیتی فانیه گچیجیه یعنی ام دبینن ام درس گرک مرنا جیران خو بگرن که مرنا جیران ما گره به درس مرنا حیاتا مرا تمیزد که ام بیشن انسان که مسلمان به دچه مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوان را بیاجی خواستنه که رسول الله بدن پیشی رسول الله دبی لراست کی هبه بره او بده پیشی دائما حرمت خواستنه که رسول الله را بکن رسول الله وقتا آوه مثلا اکرام دکه تمیزد که جراست خو مساعدت که اگر کل چپی وی یاشلی که به اختیار که به مساعدت جراست خواستیه چونکی حقی ویه گوته مساعدت ها به چپی من یاشلی که هی از بوی بدم خوارم حقیته ولو گنج بجه حقیته فقط حقی ویه ایجا بوی هوای گنج برا دائما ایش خو قنشتر ایش خو باشتر ایش خو زانتر ایش خو کدنوا خلقی دا دنوا عالم دا دنوا توپلم دا بحث وان به قنجی تکرن لسر دستان تین گراندن انسان گنج برا بخوازه بوان گنج را در باز بکن نکو انسان بلا و مصیبتش باوی خو دیا خورا باوی وی و دیاوی آرتخ دوی دا شاش مانه دبی امی چوا بکن ابون سبب هیلاکا مجی یعنی اگر که گنج ببه سبب هیلاکا دیو باوی دجیه که ببانا سبب خلاصی وان آراج و وسیله خلاصی وان ایجاد به سبب هلاکا وان او گنج غیر ضراره هم د دنیای دا هم د آخرت دا غیر ضراره تشتکی جینا یعنی برای گنج دائما بخوازه کی باشه برای بگی جوی انسان بوی انسان را حوالتی بکه بوی انسان را بگره بوی انسان را هر سیاحته بوی انسان را وخو بوی انسان را رونه چمکی حیاتاوی ایبه به ارنک جوی راجی چوا دیو باوی وی جوی رازی بونه عین جوی انسان جی ایرازی مثلا انا هنکی گنج مهنه ام تبینن وقتا خبر بده جمن پرتر زانه خبر بده جهر کسی پرتر کاره بیجه یعنی اگر که سزده ایسه یعنی پر ماهره پر جامعه پر حافظه فقط وقتا تی وی غلامه پراتیقه اجراعات تمیزد که قد تشته کن نه دین وی تشته دخوازه نه علم دخوازه و نه آداب اجتماعی
آداب سوسیال آداب معاشرت دنیا و انسان دا وی تشتی ناخوازن قبول نابه یعنی چما؟ چونکی زانبون آخو دکمیش حیات خو نکر یعنی دکمیش حیات önemli olan şey لما خدا تدید لکو الذين آمنوا هاتبه پیرا و عملوا الصالحات هاتیه yani آمنوا بالتاني kifayet nake yani iman باوريا بالمجموعة بالتمام القرآن والسنة باوريا بالتمام أمر وياساقة أفيا جربك عمل صالح يعني حياته خوش ياساقة جحرامة دور بخيني وبأوامر رتانشتر مش بكي بدي ناس كرن يعني أوامر خدا لحياته أخو بكي برشاك حياته أخو وقتا أصاب خدا جل جم خدا مر قيمة دقرة قدر دقرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني لكو داري تبنيري آمنية بتاني تنهي همان إلا بيراجي عمل صالح شيء ويغلما لي علم يعني ويغلما لي درس درس ويغلما لي شما çünkü tedi ana mektebe daji uygulama li ders hene derse ki teorik olarak zihniyet olarak te anlatmış kirin sadece ders olarak te anlatmış kirin و öbür tarafta bir de verilmiş uygulamış gibi uygulamayı kır müşahede car ki tab akıl ve nas kır tab çavajı di vakti tab çavajı di perçinleşmiş bu behevra ilmi o sanat behevra perçinleşmiş bu mesela de یک کتیه خاره بحث خوجت کن دبی کتیه خاره چاقی وشکیه گوتنه امرن پی دکتر گوتیه نچن پی دکتر جمرات شکی ناکه هرن اوه که بینا من چاقی وشکیه به او چه راحت بیه چونکی وی تجربه کریه یاشامیش کریه ایجا ونوی بینن از جویش خواه تداویه خوییم بکم از زودتر راحت ببم ایجا ایرو علم مجی گره مکربه پرچکش حیاتا خو وی چاقی دبه تجربه وی چاقی ام دبن örnek جی epey خراج فقط وقتا کو ام نکن پرچکش حیاتا خو متن ام صبیه خرا بیجن ادبلی به وقتا کو از به ادب و کاری متن صبیه خرا بیجن جغاری نکشینه وقتا کو از بکشینه کاری متن صبیه خرا بیجن قمار نلیز زراره وقتا کو از bu قمار بلیزم فایده کی ناده بیا کینگا کو من ترکر وی چاقی گوتنا مراجی قیمت کی هبه قدر کی هبه خدا جمتوا راضی به انشالله ریا راست چیه خدا بده برمتوا ریا قنج ریا باش ریا اوانک خدا جل جلاله لوان نعمت کریه ریا صحابیه پیغمبره شهدا وی جمراجی بک ری اخلاق و ماجی بک مخلوقه کی وارلقه کی به منفعاتش در دور مراجی